कॉलेज चार्ली बमहुत पीजी के दोतों में पुमा हॉस्टल के दोतों में पुमा मते रूम भाड़ा के दोतों के में पोला सोरमु नि फानकार जुबांग दो सोलाम नकार जुबांग दो सो इन दिस पॉडकास्ट वी गोना डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक दिला सोलाम न चिंग कीचे थाना इनके यस दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द कार्बी ऑडियंस ओनली ओके अथे माने कार्बी एसएमएस हिंदी ऑडियंस मिक्स दो लसी ने आई एम ट्राइंग टू सेपरेट यू नो कार्बी ऑडियंस फाने कार्बी कंटेंट पु यूट्यूब चैनल दा दो हलाक डाउनलोड थेगलोंग पो कार्बी वीडियो संग से थेगलोंग पो लापेन फेसबुक पेज कार्बी कंटेंट पुता फॉलो इग्नो ना थेमाने हदाक सेपरेट कार्बी फान से मार पीवेट पो बुसे माथा लाप सी ओके अमात हॉस्टल दो सी में पुमा मते पीजी के दो सी के में पो लांगो अमे थांगा कन्वीनियंट अटेंग दे ला सोरमु के है माने नेला सोन पुन एजे स्पेसिफिक माने एकदम हॉस्टल में पिगी बा पीजी में पिगी बा कसनो पो रूम भाड़ा से मी पुला सोन नि पुपे मेथांग की जॉय की सुंग अलाम दा दो अठेमा लांग अधोक ने किचिनी अधोक नि तुम जिरपी तुम दो अधोक हॉस्टेलों दो तुम हॉस्टेलों आन लहाय हान लहाय यदि एकदम चोनो पिक पिक था मेमे था फैसिलिटीज मेमे इनके अधोक तुम पीजी लोंग दो तुम दो ला तुम गेट इनके दा बोला सो इशू दो 8 o'clock ते 8:30 लोते गेट इनके चेक ती था दागे इनके होंग पेने वांग डेर चलो ते इनके चेक ती ला सोन बपु इनके लांगो है इनके रूम लोंग दो त लांगो न होग ले दो सिता नि तुम हेदी अधोक वी हैव टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स यू नो अधोक डिसिप्लिन नि तो मेंटेन नहीं बा रूल्स दो अनुतिन आई हेम लोंग ता बा न पीजी लोंग ले दो पुसिता बा हॉस्टल लोंग ले दो पुसिता अपोर इसी दो ला सो पोर पेन पार्लो दे लूट लोंग ले बा टेट लोंग ले बा पिंसो पॉन लोंग ले ला सोन रूल्स दो व्हिच इज अ गुड थिंग दी सोन दो ता दो नहीं रूल्स ता लासे रूल्स के दो पाधक तुम रूल्स अनिंग दog दे पो ए स्ट्रिक ओ जात बपो बाधक तुम में पिने हान लाय चुनु उ कि चु जुन लाय पी में बपो अनिंग दog दे तुम दा दो बाधक तुम अनिंग दog तुम दा दो अधक तुम फाने पेरेंट्स तुम बाय फोर्स हॉस्टल लोंग बा पीजी लोंग बि तुम दा दो अधक तुम रूम लोंग दो ते फालतू दे दी बा डायरेक्टली जिथान इंडी एकदम पिन आलसु फान बोलते पिनसो जे पॉन रनांग बा बॉयफ्रेंड जे पॉन नांग बा लासन के मा था तुम दा दो पेरेंट्स तुम है लसी हदाक दो सिक्योर चरीबन पु लसी लांगो हॉस्टल लोंग हेदी इहिन पे लांग पुलुते इनके लांगो फालतू के हेदी इसिया पोर्लो थे लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल दे इसिया पोर्लो इसिया टालो बुता निंचे दog निंचे हैंग हाय दुवेक पो इनके वी कैन नॉट डिनाई दिस थिंग ला सोरमु तुम डिनाई ए लपेन सेफ्टी अलार्म लाइ के हेदी माने डिपेंड्स ऑन यू नंग कौन से नंग सेफ्टी चे मेंटेन मनांग मिथांग नंग से आजो तेर रेड पुलोते हु नोस कुमंतुने एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट में जाता जे प्लांग है लसी सेफ्टी और मुगे मिथांग त चेलांग नी लसन कालीजे नंग आजो तेर रेल था लसो बा पिनसो पुलिंग आजो तेर रा जो 12-1 बजे बोते कांगु नंग तिनको नंग रेस्पोंडर पुलिस तुम तबा लसन वगैरह प्रॉब्लम दो था दी लसी लाहाय और मुगे मिथांग न चेलांग नी लपेन या रूम लोंग दोलते फालतू ई मा लासन ता गली लांग अधोक हॉस्टल लोंग a feel lang dam bolte no ne ador so pide I think pinil lom ke 6-7,000 by 8,000 9,000 and the leng rock monthly inke as compared to PG and hostel pine rented room is much cheaper pusipui cheaper puta pun lata depends on the you know infrastructure ko son ma hem ekdom mi uma thi uma kwanta room ma lahai depend inke water facilities running water duma avi ma lahai lang lasi exactly mane than sung oyo yes room long do pulte adhok advantage to hai na if you stay in a room nang yung si room long do pulte advantage adhok bangke room long bang nang private lo pulte nang nuet po nang ning hang pen chitun chedang ba nang ning dog hormuson nang chitun un po chichu un po di la pen nang ning hangling charlie un po ba nang hormu ki bill hai ta personal hormu chi bi un po ba safe chat nang hostel long pulte isia room long bang thom bang pli bang pho phanda bb isia pg long puno hostel long puno la seda ke asap so six sector do thema nang पूरे थे कांग हु तुम दो आलो सोयजान बा पिन सोयजान कांग हु लाई तुम दो हरमु पंदे ला दिस तप ओ
chehang hai ekdom tepok tere nang hormu sormu bi ta nang use do nang use dam nang hormu ta use pi that perfume buna choi pe buna etc di ka prek hormu he las hormu sormu chi bi bet mane ning hang puna teng di pinu ne hostel long ba pg long mix ti ma thada kar leng la si adhok tum ki sobin ne duta hai adhok communicable disease adu du mane chi unda de ti disease hai bimar la hai asi hal hai long do prote mane asap so la hai da issue do de adhok issue da do inki hin pen lang dam prote chitun nang ne je dang nang ne bang ready made do pa dap nang thur no lo por hin pi ma klem a por pen 8 baji ba 7 baji te bang breakfast ang samar pi bang cook lai ki bi do da ki tune dang fan ki bi tum do la si adhok in bang joy o mane it makes easier you know ada ke do bin long hostel ba pg long lo the ki tune dang hai si jhamela be ba phole phokok kang thi ni tho ekdom chi cham ni ekdom lason abi nang si ren long do room long do pulote laun ni mithang experience ta nang chi than lo de ni ta I have been in you know rent house since aprang ne college life would pen ne college would pen ren long oxidon bang e kalilo he lasi ni experience do full experience do aro esonlam फालतू हेदी रसोलाम दा पुई ने फालतू के दी लांगो नंग हॉस्टल लोंग दुता फालतू ही बा पीजी लोंग ले दुता फालतू ही अथे मन एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल नंग एकदम नि प्रैक्टिकल लाम नि निंजे सिनिंग हांग दे नि के थेगलोंग नॉन अन ने एक्सपीरियंस तांग नि तुम जिरपो जिरपियांग बोंग लाहालाम थान पदे लांगो निजिर पोतुम दो अधक हॉस्टल लोंग दुतुम दा दु पिनसो तुम दा दे कार्लोसुम दा हॉस्टल लोंग दुतुम दा दु पीजी लोंग दुतुम दा दु lason lo pole faltu de det puma ba hinune det puma edit de det puma ba relation ka prega with det puma lo so pin so jingi kela son dui ma son kali it's not like that hala nijuru po to ba men en elo de men en te hino dak po ningoi lak po di sone than lo asi latum pg long su do pg pen pilo class dami po uniform ben bang po ala ka preg po room long adda hada khore jun cigarette mong ekdom mane do piglo yo bhang ke mong lason do nitum ekdom nitum kar bijir pong se di inke non latuma life yong se langnam prote borbar lablo arlo sowan lablo edik derlo arlo sowan lablo inke non bange asomar dolo peri piun choy peri piun lapen pini kichojun misen piun lason yo problem do pilo life long lasi isi hormu kaita nitum ining chibi ni one thing de je ki look ne kupi kam lo ba ne hem sor tum niphan room long ba hostel long ba na ne hem bana khailu na ne city long pura town long pura kupi kam lo na bi gela so lambang ni tum kaita ni chibi ni de enke we should be grateful to our parents di kaita ni tum grateful ni gela tum ko ane je pa duk pen salary puna ba kam claim pen ason asomar pachar liphan asona ne hujai tha nogao tha tejpur thana ne guwahati thana ne rason ke toydum tum di food halason do big big esomar thelo bote charli lo bote pen sakuri dolote ba nitum joy chadi bon parents tum ba nitum sungsei mine balang tum life permission lason ke wa thaben si nitum phan itum phan he nitum bu verti de nitum bu mistake chokche tha kapre ne bu bang no comment ne bi bang no si itum lason mujhe ma thanang ji je ne kupi kam no purpose what's your purpose what's your destination what you want to be in your life nang lang life long kupilo maning tu na sor mu bang kaita vision clear ni athe ne thang example si chi pulo de ne hi fi o adim long do de aprang ben ta ba ne condition ta pan me ne ekdam mission se na dor su big ren lai long do son situation ba son condition ta ave ne ba financially problem do mane aso chit sorum long do but ne dream do kaita je ne I want to be something in my life I want to be a successful person I want to earn money ni dream do destination ko na mane disichini lasi ne me piglo nang ekdom room isilong dolo ekdom hi fi o room long dolo na ekdom ake therum 2-3 ta room en penang dolo pote lo thego pama lason kali nang kwan ma low charlie ba kwan ma na por gp charlie phan depends it depends on you know your study kwan ma nang study kwan se na por gp ma kwan se nang focus ma hala si depend lasi dream mane ni tuma vision e clear ni je ne kupi se mani ma kupi kam se dam ni purpose kupi lo
bani parents tum pikam ne phana toy bani ku pila maning tum po la sormu bang kai ta ning chibini adhok tum ei parents tum toy lo parents tang ka dam re lo asi ning hangling nam ret po chor ret po poisa pai gret po parents tum la son ma tharang de son ma thadum do u serious re they are not serious ning thana mun tum jir po tum enke ning tang thandak po dei Guwahati long nijir po ajir po dum ba nitum chi chinyang sel dak ni theklong plang pik pik a hem asumarang se din tum karbeng long pen minister sumar tum na do men en no po en elo ni men bang la tum ni batai si ala nijir po rum long dam lo theklong pilo chini ma you will be shocked to know jong si yang arjulong lo pulo tedi shock daddy mane la son jo ni tum ang ton karbiang se dei aru ni tum karbi tum na ni town long city long che tong lo college long che tong lo pulte sob edikins dam lapti che tong pon utin thadi party also ekdom addiction hor ki jun la so hor ki jun la bang thip pik hangjang ni tum kar bitum he ne ekdom ni ke pa flop ki install pugali de la reality alam se pudam nang ni tum theklong lo mane jong si college charli bom pulte nang tum theklong po youth tum jong si theklong pulte ekdom hor jun party also lahin se pa thimunak ti inge lahin nang focus ong munak lo ba dopamine long ver lo ba nang addicted de lo pulte hor jun nang beijing hoi de lo addicted de lo pulte nang jun wearing tung ger po hala ahem adhok to ahem problem do ni theklong lo ke ahem pen jenten ko son ni poisa nang pothai po da ke party hor jun log log ni theklong la se matha ding ti ni la son pulte ko son ahem sor pe me pan che pa duk adhok thenge jor pen poisa nang che pothai tum na du apai putum thenge jor tum na du la an ki duk pen poisa pothai po ke so mar tum pilo klem klem me hor si jun rong ti ekdom ni practical lam de ni amen ni ening tum en e stala non ni video lang bom puta lang chi buji po sani nang insal phan kali de kote nang tum phan ni nang insal kali man example ni non youth tum phan pa bujai phan ma parents tum phan sabse pa clear phan ni la so video samar chot la si la son ju la son nang ni la si di nang kupi ma mani life long ba kupi joini se nang phan toy ma hai si ni tum pini nei enke hala ni ningje bom la me Guwahati long ekdom edi ke plang asomar minister asomar tum do pilo claim chini ma ni sok ni ta therong ni pilang life long so fast lo theklo room long dam lo room thepik duita room lo tum hadak ekdom pu pangkang sar de ke do hai hala bhang hai bhang ganja bani pine pu pu di ni mong ta mong me chu chi bo chini we hala ke mong anu tin che pa chon che pa pas se roi in kya dhok tum ni theklong injection hai di injection ji pustum da do drugs ni first time lo theklong mane inke ekdom tetu se tu do theba banglong ekdom achuding pik choi pe ke branded ang se de athema plang o somar di fu pe ne tumang se thoni nijir pona thane ni adhok tuma chin yang ton man chin ni mati adhok kimi tu do lason inke chungkreng ekdom borstha be drugs e dikang se inke lason bolte go son la parents tume po pai tum theklong li poling lo nang life che phai nu dak ma nang parents tume arta do bom po musar bom sarpi bom po la tume avidet po inke nang la so fit next nang ko pilo claim po ge nang ngong sin la son bom pulo de nang life nang health dat po nang borbad dat nang health ta borbad lo nang ang tonin pen addict lo pulte nang ko pilo claim po ge apan competition ki on non kai ke charli ke thek bang dupik nang ngong se son claim lo rong lo pulte nang pilo claim po ge mo nang sumar do lo ba nang ar suwan lo pulo te nang hem chelang ni mo nang mi thang la si first ni tum la solam se kaita matha nang ji de ni career che samar po ni graduation ba ni jat no he diploma po no ba ni whatever master's degree no jat no ne la sepak complete po ni exam pidun bom po ni sakuri long hote ani la son claim po la so tangka ban la son ni yo matha inke la tume dreamless aimless inke big bare बाप के बिगड़े हुए बेटे उपु है हिंदी पे लसन तुम दा दो लसी लसोर मु कहते तुम निंची भी नहीं जे ने पीने मान नहीं लाइफ लॉन्ग बा ने पेरेंट्स तुम ता ने फान पीने नंग पमानिंग तुम बा ने पीने मान लो तेला तुम दा निंगा रोंग पो अलग तुम आई डोंट वांट टू वेस्ट देयर मनी अलग तुम कान नीचे पद्दुक पे ने पुसन थेंगे जोर पना है सोमार तुम लोपचार लिफान दा पैसा बथाय पा सोमार तुम बांगे hor lai jun that cigarette mong la sorang si non ta do ne amen nang puni ta ne ekdom ningje un sa punong li ma ti la son ne puno kali ma asini video long ningje jelo la si lason bang matharang ni lason akhai no hormu ke kai ta ni tum rim du nang ni tum dia positive hormu si ani kai ta inge kaprek tu me lason yo inge
addicted lo prote muni tumke hala so hin pen ke bang sung krungti horjun ba cigarette mo be du tang thedi la si ining hang te one nothing is impossible ining hang vek prote lahai ti rilap un we can give up everything ni tum lahai ta give up un la si ni pui bang ke la son sederni horjun lahai pa thinang ni tum karbi tum ekdom horjun ekdom pa thip pi hangjang ni aprang ni hujai college long si charli dei hadak si graduation kuri hala dakta ni theglong maximum nijur putum karbi tume anutin horjun to bangse horjun je jirpo ne karbi jirpo inuvet theglong maximum horjun angse horjun party ar ni bang la sojir po room nam pa so room nam pg long do tum ta room no jirpo ke dolong bang po college duni po college dun de bang college bang class bang po nalo hadak sa adda horjun ason pulte ni tumko sona jing thurpo non langoi e khai jing tur phan inut ta important ho in munita non la an youths ang ton isi semester long ba isi higher secondary long ar leng tum itu par leng tum ni tum karbi students tum pilo claim la sonyu party la hai ekdom a group di ekdom hore jun ekdom arong du ke lason bolte go son lason bote in ni tum khai ke शिक्षा को खाया फिरलाम लो नंग मिथांग तुम ता बाय नि तुम ए मिथांग तुम ता कोसन लो इ तुम ए मिथांग ता करियर हेनो लाग प बरबाद ला बन फ्यूचर पिलो मान पसन पुरोते इनके बैक के ओंग सुसु अली लो सिजार ले एडिक्टेड आनी बांग हरजुन मान से हर टाइम पिनि नांग लो को नामी पेनाम नांग पा जुनो दे पेना दिंग नांग पा जुनो लासन से दी चेलार वोइटी लासन हिन से फोकस on लासी लासन हिन बांग तुम फोकस on खाइ नो हिन बांग फोकस on अधक तुम दो आरनी वांग आलो सोचे वान college long je tong lok po inke yo hala so hindam ro po pijo ben pregnant po alo so wanan ko ke la sonju la si hadis la hay or mu si teenage hood hai tum teenager tum ba youth tum la hay or mu ta ni tum hedi ki bujinang sot la si parents ang theglong li poling le claim tap ra nang ne directly indirectly hedi nang mi thang phan si life je phai nu lo parents ang theglong det thang lam be tanang nang mi thang life inu bom lu nang career mi bom lu mala son claim pen nang ching thur bom lu ma nang improve bom lu ma nang si pa improve pan pin charli bom kimi charli no ba la hai hindun de no la horjun group long chelang undune chelang le nang pini computer course charli ro ba pini diploma pini dui pik la si la hai charli ro ni la son si claim ni mi thang example sen no ni horjun jir po tum long ni chelang ni de mane phanar juda me ni phanar chini bang non lag tum do tai mi ni hujai college long friend charli hota ni khar bijir po tum chelang inu bhai ni belong chelangun ingla tum ta halason addicted o mane parok long chelangun ni parok long charli chelangun pen ni phanai pu do kar bi eta student association ba student tum ni phanai pu e parok long lok chelangun dum ran bire parok long si chelangun dun are bhai ni nang tum long chelangun pen pilo charli une ni jat charli une hor jun na son lok ni ning dog de lesin ni dun de lo ni parok long charli dun pen tha parok long chelangun pen charli dun pen ni pi ne theglo ni kar pini bengali lam ta thegni non nang tum snar ju pro ni bengali lam ta ningje theg kosol ne thege athe ni parok long chelangun joni inke parok tum nijir pu parok jir pu la pini bengali tum business claim bang se semati maximum tum adum business do o hem ta dun o baning hon o ne phan inke ni alam ta thegun delo silan su sening hon la hem sortum da ani ekdom ni methang stories ang chithalo de inke business ko son si claim ma ap inut bang pharmacy apu jirpo apo inu de business do lasi ko son si kona pan si hormu supply play ba ma kupi ma wholesale kona ma inke man to ni la wholesale on pinam dama sopu phan toy pro so ni phana hang pon deti lasi ni ha so chini lo je wholesale dax do wholesale alam chini lo retailer alam chini lo si mrp pen kon chal li long long ma hala tum long chelangun pen ekdom ke charli do mane I have learned so many things from them ke la son si ni ning hang ni hala hai horjun ekdom party sarty also ekdom anytime la son ma ning dog de ne ekdom concert na ni dong si inke ekdom di fulong pini program dolo polo thedi la kar youth festival pona pini dolo polte ekdom hedi chi ui ban joy plang ti ni nang than pon ni no nan ta kar youth festival ma tai sibelang dun college life pena prang pelo so ke wife de mane di ni la mu long si porch bp ha mane kona pen ma ni phana pini our cycle long ba pini career hin improvement do ba growth do hala hin sini sab so edi interest bp hala hai bekar dun ba bichai podi asi ni rasoni poli dun de ni poli methang culture methang pini alam ta do kalima asi
methang culture phan che respect ni son le poli respect pe dai ni son pugali lasi lason judi lason amasi lason nang ni lason pulo de ni tum khaijing thurun elo lason edigen dam rong pulo de lasi hostel le donoi pg le donoi nang ren le donoi lahai ru bang ning chibi ning kaita lasi lahai nur pana khai lo doni kaita hor lahai edik lahai pane non hor jun joine hor pen joine di ni tum borbat la bateng no anu tin hor jun maximum ni tum karbi ang nong long langdam prote maximum tum hor jun ang si student tum thekloi maximum tu nang ton phali pugali de ni ang ton phani pu ba insal pugali I don't mean that man only pugali but maximum tum asi laso hin give up lo bote even Samson Singh in tita itum karbi tum hor jun lahai pathiu la support alangta condemn alangta ning dog de sormu lasi hor pen ke kitiata munit improve pe ba family meme ba nitum develop le ba progress great life long ba nitum tangkata bang bi hor nitum horizon pen lasi ni pudami horizon bank to tell heno nitum do nitum horizon lango ene karbi long karbi nitum nyom long puno nitum long ka hor ke important ho hai but horizon ke mandatory gali occasionally se aprang bana junjun de badla dhok dum habituate person bo habituate drinker man that horizon be du kok mar hadi ekdom horizon ra hem long le chi jor la sona dopik horizon pela sini kaita pulo hor pen bangjok ta horizon pen plank play bangjok ta horizon pen ekdom a health me o thoing tang olo tho ba mane fit olo horizon pen ba tangka wang olo horizon pen ason inuta belang sob horizon pik pitum edik tum a hem lang sob borbat somar tum man relation heno piece of an relation heno inke earning source heno lapen bla 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 etc dopik lo lasi lason jo lasi horizon e kitiata meme ne ningje seta junbang tumi juni heni chini la solam ta aru nijurbo tum da do ne ningjelo poling le junje der person pudagali lasi gali asap so pa komchet sida di nitum mesani life long ne teng de lasi dingret puning jeret study lasi lahar mu ning chibini ne pg ke do me puta bupe heno puta bupe ba hostel on do me puta bupe heno puta bupe ba renong do si me puta bupe de ya room long do dhok ador kom room long do bolte aledo ba ne da room long si do si ke ong bo hostel pg ne gitera do dipin lang nonanta de ni methang personal experience lasi room long do privacy do apa ining hang link claim long nang si suppose non ni son video samar mar thadi for example let's take an example la son non ni son ing nilun ne hostel long la son claim monima ba pg long ne non son ing nilun meima bala ing nilun son samar imena hang jo ekdom background noise pencheng lo la son dupi di problem dupi gi mane pine disturb oi polo sta non ni niwet do join ni problem be lasi lahai independent do jong sinang privacy che maintain unang niwet do bolde ba safety chat ba secure chat hormu lahai buste hada ke bijam po bana pon pide chingbu lahai do bi tangka chingbu chok nang parcel nang pon pide poisa ba nang pini mane pini ne hormu he pon de la son do la son problem to do lasi safety ta do he la son puta gali pg long do plote ba hostel long do safety do hada guard sar do po ba angton also that pg pote ba girls pg se mix se be ne da asi security do lapen adhok akimita do hai lasi ni puloge mane positive pro do lo pote negative da do bek po lasi hadak ta nitum lasormu differentiate technique je mane ne kupi claim se me po ba kupi hormu ki rim dun se me po ne akime khaino pg puno na hok no college long puno muni che tongui sida na ingwai technique munit akeme asumuni misen la long do dun de ne pini akeme loing ba charli dun thegi put hal long do dun ne gela son ne mi thankar bi polling le ne chelangun red po la son gali ne chelangun de lo ne chelang nun de joni se ne bengali lam ta ningi thek de lo arjun non da ne bengali jir potum do non ta ne phanang welcome warning dog u athema people ne relation chemisen ni la tulong chelang nun joni ali duppi khangjan advantage duppi ni phanang lang selet kar bi jang lang selet pusta hala nai lang selet dum non sarmar la so mar obostha be hem ekdom hem arida be ekdom choipi piune so mar phan ason obostha hala ni phanai pupur dum bang
de ni phala son se bu paro long silang nun jat bu la karbi student association ar leng ma dhok tom la tum obostha bi la si kaita ni tum society long do pulote keme hormu se ni tum positive hormu se enoni akhai no hormu jong se ni tum rim dul long le bote yes akhai no hormu rong khedi enjoyable chadi mine non horizon ningarong chadi me jirpu sirpa bindas walom so kodi mo life future ko pine mani ko son etum borbadi la sor mu che lang blood cancer long tum dula dhok tum horizon o la pen la injection syringe pe la injection drugs tum la so injection me hiv pen cheng no kapre communicable disease la hai transmit lab dopik lo son me borba tum da do la si di kaita positive hormone enoi asi kemi hormone charli no akhai no hormone ni tum rim nangne endu nangne ba charli du nangne si halai endu rong porte ni tum life me thang life si borbat po asi nang ko pisi manik tuma life long konan sinang dami manang dream nang vision nang destination konalo la sormu itum kaita ining chibini la si hala soe ateng si damni de la si asap so la solam seng than frilo de ningje bom de der bom po si la so video dak pang ton kok nang la pen ani Facebook page ba YouTube channel lo akimilang polote subscribe no subscribe lo botel ansu se karbi videos ne karbi ekdom videos lok si wani pu se matha ne karbi content pulong nang tum dam lo nang litum dam lo pulote thegloi karbi content pu Facebook page lo thegloi YouTube lo dam sita search lo puste karbi content search lo pulote thegloi hadak ne ekdom karbi pen sis se mari pu page pen ne podcast studio la hada khuli pu se matha de non page pen sab so tangka nang chelang la phane la pen khuli pu se matha ne एकदम आके थे पॉडकास्टर्स नॉन इंडिया लोंग लैंगडाम बोलते मुंबई हाबू महाराष्ट्र हाबू बेंगलोर आमुनी तुमंगसे दी बट नोएडा हाबू अंगसी बट ने आई वांट टू शो द होल वर्ल्ड दैट आई एम कैपेबल ने क्लेम इन पकलाइंग ना सोमुनी पकलाइंग वेगी कार्बिंग लोंग असो दिमपेन असम नॉर्थ ईस्ट लिंक असो पकलाइंग ने पुसे मथा ने ड्रीम दो दे सब सो नंग जिथान फ्रीलो असि पे जो पेन आता क्लेम इन असि लंग तुम 500 से सपोर्ट लो बोलते ने जॉय चर पुदी lapen unte videos ta share ta me ke share pen thang de hinune gali ma ke share pen tangka da dam de pani tangka long pik utali share pen asi kai to positive ma thalo bolte mane jong si help nahi bujta ne tang help han bori bo pine pu thak video se marni ba jat no hedi pine help nahi pulote ne phan ba pine topic pu thak video se marni bujta ne phan comment long nang puta me ne comment ang ton comment ne pori pan pori I ne asi audience demand do lo pulote ne videos lahai ta haso teng halaso related videos lahai ta samar pane ne ranbir analysis ranbir se vlog ne lahai ta do hindi se ne samar mar ne jir putum puloje bhai nang karbi bene samar thang tum karbi tum rat tum ta no nordic salam puno state alam puno india lam puno international lam puno vol alam da chini nang sot je samar mar ni pa dhok ni fan request tum da do ni audience tum ni fan followings tum da ni phan ason comment ai pi bang do ni ningaro o ni da son theklo on the asi acha tong thuna ka prek video long de pini karbi content pu Facebook page long da follow ignon la pen YouTube long da damra subscribe no di so till then take care bye bye kardom